Ungalizi watukufu wa he zimbawa za matangazo za he gouverneur Aisha Iswa Shangazija ngazi junda warmwe region Bangwa la Hambu visite spéciale ya bibi mheshimiwa bibi Mhudin Siti Farwata hauja ya participer mwa lancement ya he shijuka utilwanziani hunu armwe region Bangwa la Hambu raizonga monao delegation handwashe wa mjini wa hunu Hambu wahimi haumlaiki hahuja waenshi ndini waenshi umtunziani wahe shindo shinu au wamoja ne PNUD Programme des Nations Unies de Développement wajihunda wabano madhamana représentante madame la représentante wahe PNUD ndana udungana na bibi mheshimiwa Mhudin Siti Farwata hauja harmwele lancement helebwe la handa joka ukazi wa hunu Bangwa la Hambu husu shindo shahe region raizo harma muja utsoa hale bibi Mhudin Siti Farwata ngujenda na waswidi banu shiwanzani hahuja yaone eshiwanza shijoka ulanse wa eshindo raraizo tena yake mwingoni mwa wandu wajoka utia ushahidi usoni mwa mhu wa he jaula son excellence al-imam Waziri Asmani. Namna mridunga uangalizi watukufu wa hezemba za matangazo za he gouverneur Aisha Iswa Shangazija ngarijunda wanu armwe shiwanza sha he shindo shijoka uka de shindo hunu amwe region Bangwa la Hambu donc namna monao wanudo wande ma technicien wandu hazi walio banu haufanya hazi haukaza haujawa kaze lebwe la hada la husu lancement ya he shindo shinu donc arma muja utsoa hale bibi Mhudin Siti Farwata ngujo waswilio shwanzani namna mridunga ngamonao madame la représentante wa he Nations Unies adungana na bibi mheshimiwa Mhudin Siti Farwata ngwadona ulanse epano Mana? Okay, I'm going to go to namna mridunga bibi Mhudin Siti Farwata ngodona tsanga mwelebwe la handa la husu lancement ya he shindo shino shijunda hunu Bangwa la Hambu raizo msamono ka banuzi hazisa zi anzima katirza bawazinu sazi njanziani Madame.
Madam. Madam, on a ensemble, voilà. Oui, voilà. Zaman.